Reka twongere twifurize ibihe byiza wo gukomeza gutega amakuru atandukanye ku biganiro tukugezaho bya buri munsi hano kuri chaîne ya YouTube Bizaza TV Rwanda. Tuguhaye ikaze kandi tukwifurije ibihe byiza, ibyo kuro byose, ibyunyuramo byose. Maze iminsi wumva intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akenshi ibihugu bitandukanye biricara ubundi ijoro n'amanywa bikaganira, ariko nyamaza ntacyo bigeraho umunsi ku munsi. Intambara ziravugwa kandi intambara irasenya ntabwo yubaka. Umuturage hatakirira ubuzima, ibyo bigasigara inyuma, ubundi amaraso akameneka. Amazu arasenyuka, imihanda igasenyuka, amatungo nayo agapfa, ndetse kandi abana b'abakobwa ndetse n'abagore nabo bagahohoterwa umunsi ku munsi. Abana bato barahohoterwa, abandi bagatwarwa mu gisirikare cyangwa se mu nyeshyamba runaka, nyamaza imyaka y'ubukure kugera mu rugamba itari yageraho. Ibi nabyo nibyo biri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 wakomeje kubura imirwano n'ubu kandi uracyarwana. Ibi kandi byaje kuba ubwo wafataga umujyi wa Goma maze ukawigarurira, inyeshyamba za Wazalendo ndetse zifatanyije n'igisirikare cya Kongo FARDC zigahunga, izindi zikanaga hasi intwaro zigahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi rero kugira ngo bibe nuko hari umuntu ubyihishe inyuma. Ese ninde? Ni umuyobozi mukuru Sultani Makenga Emmanuel. Uyu ni umuyobozi kandi ukomeye cyane w'umutwe wa M23 cyangwa se M23 cyangwa se M23. Uyu ni umutwe kandi umaze igihe cyane ukora mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese bundi uyu mugabo abayeho gute? Agenza ate? Arakomeza ati ubuzima bwanjye ni intambara. Sultani Makenga, ibyo wamenya kuri uyu mukuru wa M23. Nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi ni Bizaza TV Rwanda, ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, byose n'ahandi wabisanga atari kuri Bizaza TV Rwanda. Ukomeza kuri subscribe, ukoresha amazi ibiganiro byacu na documentary bikugira umunsi ku munsi. Ubuzima bw'isi, ibyaranze isi ndetse n'amateka y'isi tuzabiguha. Ibigezweho muri politike ndetse kandi n'ibigezweho mu buzima ndetse na siporo n'imyidagaduro tuzabiguha. Wowe icyo usabwa komeza kuri subscribe, ukoresha amazi ibiganiro byacu na documentary bikugira ku munsi ku munsi. Umunota ku munota, isegonda ku isegonda, dutega amatwi maze tukugezeho ibigezweho. Nubyumva kandi wowe mu Rwanda, mu turere tugeze kuri 30 mu ntara enye zigize igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali, uri mu karere k'Iburasirazuba ndetse n'ak'ibiyaga bigari, ubwo n'u Rwanda, u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania, Kenya, Nairobi, Sudani. Uri mu bihugu bitandukanye muri Central Africa, uri mu bihugu kandi bitandukanye byo muri Afurika y'Iburengerazuba, iy'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. Uri i Burayi cyangwa se ikota amasimbi, nawe tuguhaye ikaze mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Ikaze. Intambara iri guca ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira umujyi wa Goma kandi bivuga ko barimo gusatira ndetse n'umujyi wa Bukavu. Mu byumweru bike cyane bishize, abantu babarirwa mu bihumbi barishwe kandi iyi mirwano yateje gukomera kw'intambara y'amagambo hagati y'abategetsi bakomeye cyane ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abaturanyi babo mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo ni leta ya Kigali ihagariwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndetse kandi na leta ya Kongo ihagariwe na Felix Antoine Tshisekedi. Biragoye kandi kuvuga ko M23 ngo usige umukuru w'abarwanyi bayo ari we Sultani Makenga. Wagiye uvugwaho kandi ibyaha by'intambara bikomeye cyane, mu gihe avuga ko arwana uburenganzira bwabo mu bwoko bwiwe avukamo. Ubuzima bwe rero bwatangiye kuri Noheli umwaka w'igihumbi 1973, ubwo kandi yavukaga i Nyanzare muri Masisi nk'uko yagiye abivuga. Avuga kandi ko mu muryango w'abatutsi bo muri Kongo ari bwo bwoko we avukamo.
Makenga kandi yataye ishuri kuwa 17 ajya mu mutwe w'inyeshyamba wa Rwanda Polytechnic Front cyangwa se RPF Inkotanyi. Abanyarwanda kandi bari impunzi barwaniraga guhagarika ihohoterwa ku Batutsi n'ubwicanyi bwakorerwaga mu Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1959 kuzamura iyo myaka. Abo kandi utahuka kubahunze n'uburenganzira ndetse kandi nibyo bahariniraga. Mu gihe kandi icyo gihe mu Rwanda ubutegetsi bwari bufitwe ahanini n'ubwoko bw'Abahutu bwari buyobowe kandi na Perezida Juvenal Habyarimana. Mu gihe kandi cy'imyaka itandukanye FPR yarwanye n'ingabo za leta y'u Rwanda zisinoba kandi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994 ubwo Abahutu baneshwaga cyane kandi babahezaga inguni, bicaga Abatutsi bagera kuri miliyoni imwe irenga, ndetse kandi n'Abahutu batari bashyigikiye ubu bwicanyi bamwe bagiye bicwa, abo no twitaga ibyitso bitandukanye. Asubije amaso inyuma kandi mu kiganiro yatanze mu mwaka wa 2013, Makenga yagize ati ubuzima bwanjye ni intambara, amashuri yanjye ni intambara, ururimi rwanjye ni intambara, kandi ibyo nkora byose ni intambara, ariko nubaha amahoro ndetse n'umutekano bya muntu. RPF Inkotanyi n'abarwanyi bayo ba RPA imaze gufata ubutegetsi bw'i Kigali, benshi mu bari bagize leta yariho n'igisirikare bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari Zaire icyo gihe mu myaka yatambutse. Mu gisirikare cya RPA kandi Makenga yageze ku ipeti rya Serija ndetse kandi yungiriza umukuru wa paratuni y'abasirikare muri rusange. Yari igitangaza mu gutera ibico bikomeye cyane cyangwa se ambushi mu barwanye na Makenga muri RPA, niko yabwiye ikigo cy'ubushakashatsi Rift Valley Institute. Uyu musirikare kandi yakomeje akora byinshi cyane mu ntambara. Iki kigo kandi kivuga ko kuba atarafite amashuri ndetse no kutavuga neza indimi nk'Icyongereza n'Igifaransa byari imbogamizi mu kuzamuka kwe mu mikorere ndetse n'ibyo gikomando. Ntiyagira kure mu mapeti akomeye kubera indimi zitandukanye atigeze amenya gusoma ndetse no kuvuga. Makenga kandi azwiho kuba umugabo uvuga make cyane kandi utari intyoza cyane mu gutanga imbwirwaruhame, yaba kuvuga imbere y'abantu cyangwa se muri groupe. Ibyo kandi abikora acecetse kandi ntagakunda kuvuga menshi, kuko iyo yagerageje kuvuga avuga amagambo make ariko ibikorwa bye bikazamuka umunsi ku munsi. Umwaka w'igihumbi kimwe 1997 yari mu nyeshyamba z'Abanyekongo zafashijwe n'ingabo z'u Rwanda gukuraho Perezida Mobutu Sese Seko mu cyahoze ari Zaire. Uyu mugabo yagiye akora byinshi bikomeye cyane kandi akora ibitangaza bikomeye cyane kujyanye n'urugamba ndetse no kuba yatera udutereshuma dukomeye cyane. Ubutegetsi kandi bufatwa na Laurent Désiré Kabila wahise ahindura izina ry'igihugu akita Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RD Congo. Gusa Makenga yatangiye gushwana n'abamukuriye, yatawe muri yombi n'abasirikare nyuma yo kwanga amabwiriza yo gusubira mu Rwanda nk'uko byavuzwe n'akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi. Kavuga kandi ko yafungiwe ku kirwa cya Iwawa, n'ubundi aha ni mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Abantu bari hariya Iwawa twifurize ibihe byiza. Hagati aho kandi imikoranire hagati ya Laurent Kabila ndetse n'u Rwanda yaje kunanirana, izamo agatotsi bisubira inyuma. U Rwanda kandi rwifuzaga kurandura inyeshyamba z'Abahutu zasize zikoze jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda, zigahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo kandi izi nyeshyamba zajyaga zitera mu burengerazuba bw'u Rwanda zikica abantu batandukanye, ubwo ni mu karere ka Rubavu, Rusizi na Nyabihu ndetse na za Musanze mu majyaruguru zarahageraga. Kabila kandi uyu yakomeje ibikorwa bye bitandukanye, cyane cyane ibyo kurwana ndetse no kumeza urugamba.
Ibi kandi uko yakoraga abikora kandi ntabwo yigeze acika intege. Kabila ntiyashoboye guhagarika izo nyeshyamba ndetse kandi ategeka ingabo z'u Rwanda yakoranaga nazo i Kinshasa kuva muri Kongo. Nyuma y'ibyo kandi u Rwanda rwateye Kongo mu mwaka w'igihumbi 1998 ubwo Makenga yarekurwaga yoherezwa imbere mu bayobora urugamba mu nyeshyamba zafashwaga ndetse n'u Rwanda. Uko imyaka yagiye ishira kandi Makenga yagiye amenyekana nk'umurwanyi kabuhariwe uzi kuyobora ingabo ku rugamba. Ubwo kandi ingabo z'u Rwanda zinjiraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, habaye kwiyongera ko guhohotera abatutsi ndetse b'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Laurent Kabila kandi yavugaga ko abatutsi bashyigikiwe kandi bashyigikiye ibyo bitero, abandi bategetsi nabo kandi bagashishikariza rubanda kwisabira abo mu bwoko kugira ngo bakomeze kubaho, ariko rimwe na rimwe abategetsi bakabibasira bagahohoterwa umunsi ku munsi. Makenga kandi yashinjaga abategetsi ba Kongo kugambanira abasirikare b'abatutsi. Yagize ati, Kabila yari umunyapolitike, nge sindiwe ndi umusirikare kandi ururimi rwanjye ndetse n'izindi ndimbura kandi nzi urw'imbunda ndetse n'urw'isasu, ntabwo urwa politike ngewe nduzi. Ibihugu kandi bituranye byinshi byinjiye muri iyo ntambara, oni yohereza ingabo nyinshi cyane kugerageza kugarura amahoro ariko biranga. Bivuga kandi abantu barenga miliyoni 5 baguye muri iyo ntambara, ntibyakurikiye kandi ahanini kubera inzara ndetse n'indwara. Mu mwaka wa 2001 Laurent Kabila yaciwe mu biro bye n'umusirikare muto cyane wamurindaga asimburwa n'umuhungu we Joseph. Imirwano kandi yarangiye neza cyane mu mwaka wa 2003 habayeho kumvikana n'umutegetsi bwa Joseph Kabila wari umuhungu we. Makenga kandi n'abandi bari mu nyeshyamba bashinjwaga mu ngabo za leta mu bikorwa cyane cyane kiswe mixage et brassage cyangwa se mixage et brassage. Nyuma yo kuba kabaho kandi n'amasezerano ya leta n'inyeshyamba za M23 mwaka w'ibihumbi 2009. Nyuma kandi y'imyaka y'agahenge n'ubutegetsi bwa Joseph, Makenga n'abandi baje kuva mu ngabo batangiza umutwe wa M23 bashinja kandi Kabila kutubahiriza amasezerano bagiranye mu mwaka wa 2009 yagiranye n'inyeshyamba. Icyo gihe kandi zaziyowe na Laurent Nkunda muri iyo myaka. Maze muri Mata ku itariki ya 4 mwaka wa 2012 bashinga umutwe wa M23. Makenga kandi yahise ajya ku ipeti rya generale. Nyuma kandi batangira ibitero bikomeye cyane byafashe umujyi wa Goma icyo gihe. Icyo gihe kandi Makenga yashinjwe ibyaha by'intambara ndetse kandi Amerika yamushyiriyeho ibihano imushinja kwinjiza abana mu gisirikare n'ubwicanyi ku basivile batandukanye. Makenga kandi yavuze ko ibyo birego nta shingiro bifite kuko ntabyo yigeze akora, icyo ahanira n'amahoro n'umutekano by'abaturanyi hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma kandi yo kurekura umujyi wa Goma hashize iminsi igeza ku 10 gusa bawufashe. Umwaka wa 2013 M23 kandi yarashwe n'ihuriro ry'ingabo z'ibihugu bitandukanye byo mu karere n'iza ONU izicamo kabiri, baratandukanya batangira gukwira imishwaro bajya hino batandukanye. Ubwo muri maze gucikamo kabiri kandi igice kimwe cya Makenga gihungira mu gihugu cya Uganda, ubwo ni mu ntara y'amajyaruguru igihugu cyowe na Yoweri Kaguta Museveni. Ikindi kandi cya General Bosco Ntaganda gihungira mu Rwanda, uyu kandi yishyikiriza ambasade ya Amerika i Kigali. Kandi uyu umugabo Ntaganda wahimbwaga Temi Ineta yaje kujyanwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha Ilahe mu Buholandi, aho yakatiwe gufungwa imyaka igeze kuri 30 yose. Uganda kandi nayo yagiye ishinjwa gufasha M23, ibyo yakanye kandi yahawe inyandiko zo guta muri yombi Makenga nawe ntiyabikozwa.
nyuma kandi imyaka 8 gusa mwaka 2021 Makenga na bagenzi be bongeye kugaruka mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara kandi zongera kurota zihereye icanzu muri Rucuru hafi y'umupaka w'u Rwanda ndetse na Uganda. Amasezerano kandi menshi yo guhagarika imirwano hagati y'impande zirwana niyubahirijwe, buri ruhande rushinja urundi kuyarengaho ubuzima bugasubira inyuma. Ku buryo gihe kandi Makenga kenshi yagiye aboneka mu ruhame, akenshi ibya M23 abirekera umuvugizi cyangwa se Colonel Nanga nyuma y'uko bashinja ihuriro Alliance Fleuve du Congo. Makenga kandi yigeze kuvuga ko intambara ze azirwanira abana be batatu kugira ngo umunsi umwe bazagire ahazaza heza muri iki gihugu. Yagize ati sinkwiye kuboneka nk'umugabo udashaka amahoro, mfite umutima, mfite umuryango ndetse n'abantu nitayeho, kandi bagomba kugira amahoro, umutekano n'uburenganzira bwabo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo akomeza avuga ko ibyo akora byose ahana uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'uburenganzira bw'abanyekongo, nubwo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda aribyo ibihugu mpuzamahanga bikomeza kuba bimushinja. Ati nzatanga icyo byasaba byose ariko amahoro n'umutekano biboneke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihugu bitandukanye yaba Tanzania, Uburundi, Uganda, Kenya ndetse n'ibintu bitandukanye muri South Africa cyangwa se biri umuryango wa SADC, umunsi ku munsi birahura kugira ngo bizane amahoro, ariko byaranze. Byatewe n'ikirere nuko Perezida wa Repubulika ya Kongo ariwe Felix Antoine Tshisekedi yavuze ko nta munsi n'umwe azigera yicara ku ntebe ganira n'umutwe wa M23. Ubuzima bwa Sultani Makenga nuko nguko buhagaze, nuko yavutse, nuko yabayeho. Uyu mugabo ni igihangange, atigishije isi ndetse na Afurika muri rusange. Ubuzima bwe ni intambara, ururimi rwe ni intambara, kandi amagambo ye ni intambara. Ese uyu mugabo ibyo gufata Kongo ndetse na Bukavu azabigiraho burundu? Ese uko ashiraho ubuyobozi umunsi ku munsi bizagumaho? Nitwa Eric Nshimimana, nayindi neguza nawe ubutaha.